Yebo, ingeniso wethu impela trend video phana ke enkundleni kezoxhumana amakoti neshende. Ngingathi impela bebhizi ke bedlala ke wona ke uginqe gonqo. Impela ke wena ke wabona ke i-wrestling ke unyawo ke litaza ke emoyeni ke umakoti ke ethi awu ready there my baby. Kanti hey kuzawuzane ke uqhamuke umnimzane ke wekhaya wathi hawu imihlola le bafethu ngaphandle baseligibela ulidaba ngicela banqale ngenibingelele kuyona ke Mboso City MTV City nje mose qala ngene channel yake wenza kulungile uciphize subscribe na notification bell uzithola zonke izindaba keshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wenganiza wethu impela trend video phana ke enkundleni kezoxhumana kamakoti ke nayo ke ishende ke besa busy wena bematasa buka ke bheka benikana bidlala ke uginqe gonqo kumnandi ke bidlala ke wrestling unyawo ke olukamakoti lusemoyeni. Hawu umakoti ke esakhala kamnandi etawo kodwa ke sithana sami lapho ungasuki lapho wena. Hayi ke wenganiza uthi impela ke ishendile wona ke belisancamathele kamnandi phela ke nalo lizwe uthi hawu shuthi impela ke linembile ke lishaye khona phana ke esikhonkosini lapha kuthi khona impela kanti kuzawuzana ukuthi vumbu indoda emzini wayo. Awu yabe sizithelile ke kuona ke lamanyala yathi hawu nkosikazi ini le wena ufunani la. Hayi ke wenganiza uthi impela uzane kwabhonxuka ke yonke ke into ke bengaphakathi. Hawu ngiyakutshela wena kwabaleka ngisho ke nawo amazambane ke angena khona phela ke esiswini. Wathi yazini wena ke ujwayele ke imizi ke engacheliwe awuthi ke ngikufundise ke abantu ayi bafowethu impela ke ubesike umsakaza kanzima wathi ya usasifunda ke isifundo yayi bafowethu impela ke unkosikazi ke kukhale kakhulu wathi awu baba akayithatha ngaphela yonke isesekhona mawusayifuna hayi isa ngikunikeze nawe ungaze bo umenzakalise umyekele emxolele umina obenephutha kuyona yonke lento. Wathi hey thula wena angikhulumi nawe wena ngisizodila nawe late wena awusho kahle ufunani la. Hayi ke wenganiza uthi impela ke okuyishende wena kwelekhehle livisana nje labhoco bala inkosi yami kwanzima nokuthi ke liphindise ngoba liyazi ba yayi icela elibovu uthi ke umuntu ke angene ke emzini wendoda abese ke edla ke amaqanda wendoda ekubene ke indoda ikhona isadla anhlavana. Hayi ke wenganiza wethi impela ke mawuthi kuyafisa ukuthi ke uzibonele yona ke le video kulula kakhulu wakho ukuthi nje ungene kuma comment uzobe sekubona ke inamba ke WhatsApp bese uyithinta mina ke ngizobe sengikuthumelela yona ke le video. Hayi ke wenganiza wethi impela ke zinjalo indaba ebesiniphathele zona la kuyona ke Mboso City MTV. Umakoti ke enikeza ke ishende ke wazwatawu ibambe ngakho lapho impela hlala khona ilapho nami ngizwa khona uthi ya ngoba ngisho nendoda yami ayikaze ifike yona ke le ndawo kanti hey izawusana ke iqhamuke kusekuhle kusadeliwe itafula wona lisadekiwe. Awu waphela kanjalo ke umcimbi. Hayi ke wengane zethu impela ke thina kusemboso MTV enisivumele ke hlabe phasi ngetoro sethi nje qushe idibane ke le video elandelayo.